हेच सपोर्टर बाबुशाक घाल्ला आणि हेच फाटी यूथ आमचो बरो आहा बाबुशा हेका बाबा काडपाचो आमचो हे आमचो लास्ट एंड फायनल आहा. आमी हे फाट मनासून वावरता बाबा आनी कितें गेले फाट आमी हाडलेले वावरलेले मात कितें थोडे कमी हाडले काय कामां जावंक ना सारकी थंय फाट आमी सगळे भायर सरलेले घराचे थंय फाट तिका चड लिडरान आमी हाडटले दिसता आमकां दिसता अशें फूल सपोर्ट आमचे इंद्रानगराचे बाबाक हे फाट आनी कोण टफ फायटर आसतले तेका कोण ना सगळे फाटी आसतले फायट कोण ना. Tremendous support for Baba because we have served the people for years together. Poorest of the poor we helped, irrespective to caste, creed, this like nothing. We took the service to mankind. Service to God is service to mankind. And today all this support you can see how the women, men, children all are following us because they know that we really love and we are telling the truth. We are not telling lies to take their votes. सच्ची बात बोल के हम लोगों के साथ अभी से नहीं पहले कितना उम्र हो गया इधर ये बस्ती कुछ नहीं था इधर पहला ये लोग बोलेगा तुम्हें पानी लाइट रास्ता टॉयलेट सब ये लोगों के लिए हम देखा कि भगवान ने ताकत दिया करने का. अभी ताकत इतना नहीं है फिर भी मोहब्बत है ये लोगों को मेरा पास. इसीलिए मैं आता मेरा बेटा को रुदोल्फ को चुनकर एक टाइम लाना इंडिपेंडेंट करके लाना. हमारा सिंबल है रिक्शा. रिक्शा है गरीब का वही सेवा हमारा है और मुझे पूरा विश्वास है भगवान का लोगों का विश्वास है बाबा मेरा चुनकर जरूर आएगा. कॅम्पेनींग आमचो चड बरो आहा आमचे सगळे सपोर्टर आमच्या फाटल्यान आहा आनी हे फाट ते म्हणटा आमकां तूच जाव कित्याक तेणी पळयलां की हे 5 वर्सां तांकां ते हे जाल्ले कोण ना आनी ते म्हणटा आमी आमकां माय बाय नासलेले खंय जाल्या म्हणून आनी तेणीच म्हाका फुडें काडला.